Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje like i-video ebese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphize i-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona ke i-video esifakayo. Sikubhekela ke nje ama-transfer umazi ke akhona kwi-Betway Premiership, sobhekela lapha kwezimnyama i-Orlando Pirates ekubikwa ukuthi ke emva ukuthi-ke kuhambe-ke yena-ke upaseka amago kuthiwa-ke njengamanje-ke Orlando Pirates ke ifuna umdlali ozongena kuleya position yayo-ke laphana-ke i-left back, since i-Orlando Pirates njengamanje-ke umuntu-ke esele naye kuyona-ke i-position ye-left back uyena-ke uDion Hoto, nokungaqondakali ukuthi-ke ikusasa lakhe limi kanjani kuzona-ke ezimnyama since i-contract yakhe ingakavuselelwa. So i-Orlando Pirates kubikwa ukuthi ifuna-ke laphana-ke umdlali ogijima-ke kwi-SuperSport United aphinde-ke agijime kuwona-ke u-under 20 webafana laphana uNeo Rabo laphana-ke oyi-left back kuyona-ke i-SuperSport United. Kuthiwa-ke impela i-Orlando Pirates ifuna ukuzovala-ke leya gap evuleke ngesikhathi kuhamba-ke yena upaseka Mago. Iyona update engiyiphethe-ke njengamanje. Like i-video, subscribe kuyona-ke i-channel, mina nawe asihlangabezane kwi-video elandelayo. Nisale kahle.